laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل القرآن الكريم وزدنا علما وعملا نافعا بدارنا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يتتين يا أيها الذين آمنوا فأنا يهولي بالله سبحانه وتعالى لا تقربوا وتنبطوا الصلاة جولوغل وأنتم سكارى أرهدون مندلي أرهدون سولي أرهكي لمن دين بني تنبطوا جولوغل أرهكي لمن دين بني جنجينو في بيرهم في جدين فو وسيدا سيدا يسألونك عن الخمر والميسر جنجينو دون سورة البقرة دون ولي كفوكون دنو ها عمر رضي الله عنه وي الله فنينا من في او بير تيكيتيغون هراكو فنينande تيكيتيغون laabunde kono non arde ha ayaje nay den fo timmi seeda seeda dum non kadi no tindina en holli kala ne o foppo ko doy o yarata ne o holli ko mawbe wonano e yewtede kono hella ka bangi diina ko be faybe ko ma be yarane doy be andine huune ne ko on woni e der mayre après kadi be andine hino mari to lorra be andine ko accugol ngol buri nafude kala non ne o kadi hayso ko faybe o jogi ko ni on e irta sa ne irali ni parce que qur'an o jangina en Allah kan no waawno addude ayawal gotal tun o wi'a o harmini jabudo o mali mo jabali o katama kono addi tawor be landama fi ber o sifi don ha o addu kadi ayawal go o sifani be ha o addu kadi gongal après o addu no wonde matigi tigi on ara fajitani bo la'allakum tuflihun holli ko ni ne irte waton batto de haray julugol wa antum sukara ske nula do ya wawi nangude julugol tawa ko istighfar wonda wadde yenna hoore ma huda hoore ma tawa tigi tigi on ko perdi wonande neddon ma o du o huda hoore makko ko dum so wi hatta ta'lamu ma taqulun ha hakkille den jotto ha andon ko hondum wondon e haalude sa jetti alquran on a jillindiri ko hudugol hoore mum wono kafirun sa jetti a yiltindiri ma de fop nde fo ka yiltindirɗa wara e moƴƴali wonde haray si maseɗen ari bonnay haray firongon fo jonnon mo hakkille mum boni haray o ala frein so goɗɗo wi sirata allazina an'amtu alayhim en andi ɗum ɗon e fanɗude mum haray hande kadi on tigi yoolike few haray boni ko ɗum non Allah wi kawa wi ɗo hatta ta'lamu ma taquluna piiji busino nder ɗo nafoore ma no ɗo lorra ma kadi no ɗo parce que si tawi a huɗitike no wawa nangude ma few si a bonni kadi ayaje ɗen ko probléme arata ko ɗum so wi haray sele jangugol qur'an on sele julugol ngol sele golle dewal kala ka hakkille gollata ha tuma hettuɗon hakkille mon ɗen hatta ta'lamu ma taqulun o wi kadi yo woɗɗito julugol wala junuban wona kadi wonduɗo e janaba junub ko wonduɗo e janaba ko ɗum ɗo wiyete junuban en andi wonduɗo ko lotanto longal mo rendi e sonna mum ara o heɓi ko wiyete janaba si o hoyɗitike ara o heɓi ko wiyete tigi tigi on janaba munatike islamu kadi haray tigi tigi on longal waɗɗike mo ila machallah ko waytata wana noon illa abiri sabilin sina taƴowo laawol si wona setejo hatta taw tasilu ha looto ɗon ɗum ɗo kadi mo heɓi ɗum ɗo haray tigi tigi on o naatata ka juulirde sinara hara o feƴƴey tun woni siko feƴƴugol tun no ngella ala hatta taw tasilu ha on tigi looto nde wonno kañum saayi mum on no raɓɓiɗi mo heɓi ko wiyete janaba kon ka juulirde sinara ko feƴƴugol haray tigi tigi on wana yo naatu ton ha o looto nde wonno juulirde nden ko nokkure laaɓunde pos kanko himo wondi e tuundi o tuuna kono himo wondi e tuundi
neɗɗanke si woni tun julɗo haray tuundi ɓurdi hulɓinaade ndin iwi ko ashirku billahi ma alkufur haray tuundi duwandi woɗɗiteede ndin haray hannde kadi ndi iwi hannde kadi ko hedditi gaa kon fof ko tuundi tosokiri hay si noon hino wi'e ko hadasol akbar woni tigi tigo ndun ɗo kono si eɓɓindirama e shirku nga taway ko kañum ɓuri fanɗude ɗo kadi naatugol ngol ko hatta tahtasilu juulugol ngol kadi ko hatta tahtasilu o wi en gandi ɗo kadi tawno juulirde nden hay no waɗirano ko darnuɗo o waɗa e dambugal ngal fewtina ka juulirde tawa hino mari laawol ka naatira tigi tigi on haa woɓɓe noon e yimɓe Madina ɓen tawi ɓe mari ɓe heɓi ko ɓe lorto janaba tawi noon alaa ka rewe si wonaa ka juulirde haa Allah hoynani ɓe wi ɗum ɗo en laala kono après ɗum ɗo nulaaɗo udduno dambude ɗen fof o wi sinaara hara ko dambugal Aboubacar ngal fof wonaa heddo e riwayaji ko wi e Ali kono ko Aboubacar kon ɓuri timmude par ce que ko ɗum ɗon Bukhari e Muslim woni ko filli o wi wa in kuntum son laatike mardo ko on nawnuɓe on sella aw ma ɗum wonaa ngal cellal wondu ɗum ko alaa safari hiɗo en hoore laawol ko on voyageur ɓe ko on seteɓe aw ma ɗum wonaa ɗum ɗon wondu ɗum jaa ahadum minkum ari goɗɗo e mon min algha'iti immorde e soɓe algha'it si tawi kaka luga yaruɗa ko nokkure deeƴunde wiyete algha'it ko nokkure deeƴunde tumbere deeƴunde tawete ɗo tigi tigon probléme ala ko ɗum wiyete kha'it wiye noon so ɓe gandi takkagol piiji ɗin hino moƴƴi wono enen kadi takkorten noon kamɓe ɓe takkoto calɗi piiji ɗin enen ko bindeje ɗen takkoto ɗen ay kamɓe wona ɗum ɗo fof hawtugol e ɓeygu mum mbaldi ɓe takkoto yahugol ɓaahoggo ɓe takkoto kono joni noon kamɓe ka awraji ɗin ɓe takkotako ton ɓe takkotako si ɓe woolay dubur ɓe woolay indemo si ɓe woolay awra ɓe woolay siko farju siko zakar siko unsa fof ɓe woolay direct kono golle mum ɗen ɓe takko enen noon en takkoto fof enen en takkoto fof par ce que enen ko winoɗen ñanden kon en waɗu tun hoyre sinon hoyre alano ko huɗugol woni probléme on hoyre tabita ka haala pulal ka haalaji ɗin fof hoyre tabita ko woni noon mba enen en haldi en fotti teral si ngal suuɗike haray hannde kadi si ngal wowlama woni hoyre ko juste ɗum ɗon so wona ɗum haray tabita sa jangi noon sharia on anda tigi tigi on kamɓe ɗum na probléme ka maɓɓe ton o wi joni noon si ɗum ɗo fof heeɓi on fata yamma muutame sa'idan leydi toyyibal laaɓundi ndi yo taw hara ko leydi asli mayri on wona leggal wona huɗo wona haako yo taw ko hayre ma gurtullere ma yo taw tun ko leydi ndi naturel hara ɗum ɗo koye leydi ndin jeeya naa ko iwi ka leydi kon koko jeeya e leydi ndin ndi leggal ngal ko fuɗu ɗum huɗo kon haako kon ila machallah leɗɗe ɗen joni noon hannde kadi kala ko woni naturel leydi ndin ɗum ɗo haray tigi tigi on ɗum ɗo haray ino taamore wata yamma musa idan tayiban taame haray tigi tigi on taamamuye e leydi laaɓuni ɗin e kadi taamagol ngol hino weli fi haa feƴƴiti Allah wi famsahu bi wujuhikum mowlon almasu ko mowlugol mowlon bi wujuhikum geeƴe mon ɗen gila e tiinde haa e wokkude gila e nowru haa e nowru wa aydikum e juuɗe mon ɗen ɗo firoji ɗiɗi no woni ɗo e juuɗe mon ɗen juuɗe ɗen si tawi koko ɓuri tabutude kon ko ka fuutorde ɗo ko ɗum ɗo maskete ko ɓuri tabutude kon par ce que Allah wi assaarigo wassaarigatu faqtaw aydiyahuma wuyɓe ɓen si ɓe wujji tabitiɓe wujji condition on timmi taƴi e jungo naaga taƴete ko ɗo taƴete ko ɗo taƴete ɓay ɓe addi ɗum ka salligi ɓe wino fafsiru ko aydiyakum kono Allah wino ilal marafiki so wino tun fafsilu aydiyakum o timminani ko haa ɗo lootayno ɗen jon noon holli aray taamagol ngol ko ɗo ɓuri sellude e kadi ko piyande wotere si on tigi waɗi ka leydi ni anniye on yoni na leydi sa faala on ka ndi itta few ko anniye on ɗo woni e gollude si on tigi waɗi ka leydi si tawi goɗɗum no yowitiga yo honku hay si fof iwi na hay pus par ce que ɗo ko anniye on tun woni e gollude
o waɗa ka yeeso makko ni ɗum ɗo tun no yona ɗum ɗo no remplace on nawtigi salligi makko longal makko ngal ɗum ɗo tun no yona si tawi noon o wattoyi kadi ɗimmu e ɓayaray ka fiyaji ɓe holli après o wartani ila machallah o waɗani ko ɗum ɗo woni kono oɗa goto tun ko on ɗon ɓuri sellude ko on ɗon ɓuri ɗimmo wigol waɗay kadi haaga ko ɗum nun ɗum ɗo ko jus Allah famini en ɗo en gandi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yaltuno voyage jeyaɗo e voyage maɓɓe ɓe yaade Aisha radiallahu anha o yahi koɗol makko ngol majji koɗol ngol majji nulaɗo nangi ɗaɓɓutugo sahaba en fof nangi ɗaɓɓutugo e nokkure nde ala ndiyam tawi kadi ɓe yoɓaki ndiyam ɓe ɗaɓɓiti ɗon non ha tigi tigi on ɓe soñji ngol yitaka woɓɓe yeetoye Aboubacar ha haray tigi tigi on Aisha dey o soñji nulaɗo hara e sahaba en ɗo fof o soñjiɓe vraiment Aboubacar ari tawi nulaɗo no awli buse makko ɗen Aisha no focci nulaɗo no awli ɗon o sonkanimo ɗon ha o yahi ɓay nulaɗo finoyi tawi ndiyan ala Allah jippini aya tamamuye on wondema haray hande kadi ko tamagol ɗum mari hadisaji ɓuuri holluɗi holli haray tigi tigon ko tamagol hande kadi kala mo heɓali ndiyam ma o heɓi ndiyam kono tawi o wawata memude ɗam maahi ɗam ɓatti kono ɗam hettotako maahi mo nawni so memi tun nawnare nden ɓeydoto haray ɗiɗo fof si tawi tun woni tana e hoore makko haray hay so memali ndiyam ɗam haray tigi tigon yo gollitirtamamu yen ɗum non hay simo wondi e ɓeygu makko woni duuɓi 10 ɗum ɗo no yonanamo o tamamu yeɗo no lontanomo longal ngal ino lontanomo salligi on no lontanomo fof ko woni tun non ɓay enen wonde si aqida on tiiɗali a taway neɗɗo ɓernde makko nden hentotako so gollitiri ɗum ɗo tun goɗɗo yiide e ɓeygu mum hanki ma yontere nden fof hiɓe yiidude tako yo waɗu tun ni aray gasi o wownoɗo lootaɗe lootora fuuti waɗa aray ha hande hakkille makko ɗen kanko so watnalira hay so natugo ka juuliri taway mo jogii probléme jonnon si a mari iman ko Allah winuma ya lootor ndiyan so wima ko haa ko lootorta ko ɗum so wima ɓay o wima tun ko ya tamo ko anni on tun wonɗa e tamorde par ce que wona leydi ndi leydi ndi ko ya memude tun par ce que siko hayre kadi hayre hay fof si nangata jungo mum koye abako tun e mum hande kadi adda ko anni on tun woni e gollude ɗum ɗo lonto fof siko marɗo noon imana haray himo fowti par ce que so waɗi haray hande kadi o ala duttun hay fus dewe ɗen fopp ngal o faala fo o waɗay hara o mabaki o ala bakka to ko baraji wodanimo mo wawi kadi julnude en andi hay ka ɓe jangguinino en law wotamamuye ko paɗal ngal ala gaali sa tamike hay sa sotti ɗo tun haray tigi tigi on sa sotti tun haray tigi tigi on haray tamamuye on boni o woye kala ko bonni salligi ko ɗum bonnata tamamuye si wonara hara ko heɓugol ndiyam ɓawɗan alano sa tamike fi ndiyam ala tuma heɓoyɗa ndiyam wo haray hande kadi tamamuye on yehi ko ɗum ɗon si wona ɗum sa woni ñallal ngal fop ya wondi e tamamuye ma on o bona a heɓali ko bonnatamo haray mo selli ya wawi kadi julnude na wigol hande ka wata julnude tigi tigi on salligiɗo haray no selli an laaɓal ma ngal na faggitangal ko Allahu subhanahu wa ta'ala yamiri ngal fihi no raɓɓiɗi andi enen fi raɓɓuɗugol ɗum ɗo haray busse men ino jogi on probléme fi raɓɓuɗugol golle ɗe mo yahi ka berɗe ɓe wimo tigi tigi ko allahumma gfirla wallahumma sabbitu wowɗo noon lappude rabbanaji ɗo haron ka faati alaadu 10 ɓulo allahu temedere o wiyay no ɗum ɗon ino fani yo goɗɗo surre tun goɗɗo wiya allahumma gfirla wallahumma sabbitu andi sawatnali a yawi to an a wownoɗo arde janga qur'ana janga ɗo laaɓi 50 wowle a wiyay no fanɗi diina noon si imanu no woodi kaka wiyaɗa ɗon ko ɗon rewata par ce que diina kañum ko sincugol nani ko jokkugol wona sincugol ko ittiba walal ibtida ko ya jokku wona ya sincu ka sincuɗa wo haray a heɓi probléme jon noon o tamamu yeɗo e fanɗude ɗum ɗo hino teddi ka Allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum Allah wino en aya ko wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub kala teddinɗo mandeji diina Allah yani yamariyeji Allah ɗi e ko nulaɗo yami takon o teddini ɗum
o jogiti ɗon ko ɗon woni sobe on haray kanko heɓi ɓernde hulayde Allah yalla hokken ɓerɗe hulayde Allahu subhanahu wa ta'ala tamamiye on ɓe hatti ɗo o wi inna Allaha kana afuwan Allah ko haforowo ghafuran haforowo yani ko yawtowo ko muññotoɗo kadi ko yawtowo ko muññotoɗo inna Allaha kana afuwan ghafuran ko haforowo ko yawtowo aranal ngal woni yawtowo ya woni haforo kono fof ko gotum fof ko ittangol goɗɗo bakkato on refti o heɓi bakkato on ittanamo si o tuubi o ruttike ɗo gaynuɗen ɗo fitamami yewo Allahu subhanahu wa ta'ala o ɓanginanen ɗo kadi fi ngaygu ma e angal jogitagol diina kam o wi alam tara ila allazina utu nasiban ayali ɓen okkanoɓe geɓal minal kitabi immorde e deftere nden yashtaruna hiɓe suɓo andi so ɓe wi yashtaruna ko suɓagol so a wi istara ko sodugol hunde no wawa so a wi wattutugol ya jogi mbuuɗi ya faala téléphone wattita e woni attabdil jon noon yashtaruna hiɓe suɓo kamɓe addalalata majjere nden rewgol sanamu on wa yuriduna an tadillu sabila hiɓe faala majjinde laawol ngol joni en andi kaabu bonil asraf e huyayyin ɓen ɗon ɗiɗo hiɓe jeyano e janguɓe defte kiɗɗe ɗen joni noon ɓayɓe ari madina ɓeya fof jaɓɓiɓe ɓe wi joni onon woni yimɓe defte men faala ndaara non menen e muhammadu ko hombo tigiti gon woni e laawol ngol tigiti gon kamɓe ɓe suɓi wi'ugol ko rewoɓe sanamu ɓen jogii laawol ngol fi honnum wata geɓal maɓɓe ngal bonu ɓe gandi ka goɗɗo woni rererɗi haa feƴƴiɗi o kaw rererɗi haa feƴƴiti o tigi tigi on diina makko kam fewata si reedu ndun fewji awra on fewji neɗɗo on o yahata e laawol ɗum nun Allah wi en ɓen okkanoɓe nasiba minal kitabi yastaruna dalala joni sen itti e ɓen ɗon en addi e hoore men ko enen kadi jonna deftere ɓurde moƴƴude nden ahsanal hadis defte arɗe ɗen fop hiɗen yewta nayi ka qur'ana ɓe wiya ha temedere sappo ari ɗeɗo fof ɗeɗo ko qur'ana ɓuri ko enen jonnade ƴetti noon jikku men on hande watta e o aya ɗo ndara so tawi no luutodiri alam tara ila allazina utu nasiba min alkitab yashtaruna dalala hiɓe suɓo majjere nden ayeɗo hande goɗɗo no mari fayɓe jowo ɓeɗo fof a tawete ala hay hunjiɗo fatiha kono ɓeɗo fof ko yahowo 5 mane 6 mane 8 mane 10 mane tu français ɓe wolay ɓe wuuɗayde hay espagnol hiɓe jangude kono ndara tawa ɓeɗo hay goto e maɓɓe wawata hay jangude fatiha anda hayno juulirte anda hayno lotote longal anda comportement hay fus joni a okkama deftere ɓurde moƴƴude e defte ɗen fof gila anna on dawi kono a accinden ɗon a wattitinde e majjere ko kadi ko defte jelu sodata e nder hitande nden hiɗen andi noon français wongol français mum e moƴƴugol e nafugol mum e ɗen bange sa wawali qur'ana ko perdi ko pellette a perday sa faala a jangay ha wona médecin ara ñawday anna Allah on fof si tawi juulugol ala qur'ana ala pellette a perday kala golle ɗe goɗɗo jokki ha tigiti gon golle Allah ɗen boni o perday ko si tawi golleji ɗin fof ko si ɗi yaadi e golle Allah ɗen neɗɗo on yoɓe si yaadali o yoɓetake si goɗɗo wi o ñawda yimɓe ɓen ɗo fopp kala nawdo kanko ñawdatamo kono o juulata ma ɓe wimo so yarali feere hakkille makko ɗen jooɗotako aray ɗen golle ɗe o waɗi ɗon fopp ko mere fusɗe nafatama o nafi noon yimɓe ɓen o waɗi o ampule on ma wa lampon no sumude yimɓe ɓen no nafitorde ɗon kono aray ala nafoore par ce que ko dewal ngal tagiraɗa wona gollal ngol yimɓe tagiraɗa nafugol yimɓe ɓen ko si dewal ngal marsi hande kay nafa goɗɗo noon kala mo nafuɗa tawi tigi tigi on dewal ngal ala ton a yoɓoytake ko ɗum woni golle bonɗe ɗen joni noon enen kadi sen waɗi hoore men ka balance ɗo en taway ɓurɓe hewde meɗen ɓe considéra qur'ana on le neɗɗo fof kala julɗo mo hani etade ha o wawa ngal ƴiyal jangugol ngal ƴiyal o eto kadi ha o anda ko nun Allah woni e haalude o eto kadi ha o gollitira ɗiɗo tati sa etike ha a rati ɗiɗo tati ara e jogi probléme ka Allah a wawata jangude qur'an
anda ko qur'an haalata a gollitirta qur'an haray ammiɗo jiɓi on to sutiɗa ko honnunge tinnaare wonɗa ko honnunge golle nanguɗa ko ɗum noon Allah wi ayyaali ɓen okkaɓe deftere ɓurde moƴƴude e defte ɗen fof ɓe acci nden ɓe wattite nden ɓe ƴetti majjere kadi ɓaawa ɗo hari ko tindi e taali jangeten ko kataba on e cooraaji ɗin ɓayɗen fecci ɓeya ka misiide ƴetti katabaare nden ɓeya ka runde ƴetti talki ɗen nani ɗuma honno payane ɗen e cooraaji ɗin joni hari ko ɗum wona e pongondireede joni accutuɗen en woppi ɗum noon en tawi ɗum noon kelɗa porte no ɓuri en jaka en nangi hannde kadi ɓe addani en ko janngin en jangi haa en jangi tawi hannde kadi ko fos nafaali o wi noon wa yuriduna an tadillu sabila hiɓe faala kadi majjinde ɓe ndaara kadi kala tawɗo hannde ka anna on fewndiɗo sa wi min ɓiɗɗo an on mi faala o hunjo qur'an o janngata fu sona ɗum a heɓay ka famille ma ka goreɓe ma ka amima wiyoɓe men an a feeti an o ɓiɗɗo ma janngata français kono a ƴettata ɓiɓɓe ma ɓen fof naata ka français goɗɗo ara wi an a feeti a naadataɓe ka qur'an a heɓata ɗum kono wiɓe noon hay so janngoyay ɗum ko tuma hunji qur'an ma ko tuma wawi qur'an ɓeydoma an a feeti si a ala haalam men min yoɓane min mi yoɓanay ɓe mi wallete feccere nden fof ma livre ji ar mi jonnete kono a nanngata ɗo qur'an ha goɗɗo ara wi joni o ɓiɗɗo ma ɓay joni ko hunjago ko jeelo yoɓata mi yoɓanima hitande ma mi yoɓanima lewru a nanata ko combien de personnes marɗen ƴettuɓe ɓiɓɓe bandiraɓe mum ma ɓiɓɓe kotiraɓe mum naɓi ɓe jannginoyɓe ha université kono ko jeelo marɗen ƴettuɗo ɓiɗɗo bandiraɓe mum ma ɓiɗɗo kotiraɓe mum naɓi hunjinoymo qur'an hay sino woodi ko ɓe to ɓuri ɗuɗude ko ɗum ɗo Allah woni en e haalande on jonnama ahsanal hadis onon on suɓike ko ɓuri jasude kon ɗum ɗo ino wondi e nafoore kono jommum nafa e hoore mum ta si nafa yimɓe ɓen si on tigi nafaali hoore mum o rewaali Allah haqqi Allah on o ittaali ko mere fus o wi ko ɗum woni adaati amarum fi gayri taatillah on tigi yangike o yanganike yimɓe ɓen o nafi si tawi nafugol e ɓaawo diina hino nafayno e bappa no laaɗo naatoytano yiide par ce que siko nafugol diina kan o nafi kono ɓay noon o jaɓaali o gollaali ko Allah wimo yo gollu ko on ɗum ɗum servatamo nafatamo fus hay mere joni noon enen kadi wona yen ɗaynu hoore men eto wakkiloɗa nafa hoore ma hollaɓe wonduɗa ɓen kadi ko ɗo tun nafoore nden woni si tawi kanji ɗiɗi ko gootum ƴettete janngugol ƴettu qur'an noon ha jannede gasi ko heɓoyɗa o ɗo wakkilora ɗum ɗon si tawi ko gootum ƴettete si tawi noon ɗi ɗiɗi noon ɗi yaada alhamdulillah ko ɗum ɗon ɓuri e moƴƴude ko ɗum ɗon ɓuri e moƴƴude wallahu alam bi adaykum Allah no andi kodi ayɓe mon ɓen noon a sikka e wondema ko ɓe heeferɓe tun wona ɓe wowlede ɗo ɓe ko sifuɓe ɓe no añen no Allah hollirno en kono wonde a tawa e ayɓe ma ɓen ko nene gotoɓe ma ɓen tigi tigi on e ɓeygure ma nde no Allah hollirno en noon ko ayeje leyga ko kala ampesowo yo diina kan yaaru yeeso ko gañoma kala mo suusintama si dewal ngal nangama oɗo ko gañoma kala suusinowo maka bone on woni ɗon oɗo ko gañoma oɗo ko gañoma andi o islam men kadi ko ma wakkilo ɗen sina ɗum en fof en remplace de ndaare yimɓe leydi ɗo goɗɗo naatay ɗo ka diina wonata ennan ta kanko o waajo o julna e waɗa piiji ɗin fof tawa an iɗa heɓa e mum janɗi e mum hande so ɓe jonnima micro ya noddin a wawata so ɓe wi ya darno hay si a darni a tawa sella so ɓe wima ya julnu ɗo futuro a tawa a gaynata siko giyamu leyde a gaynata yo non landi hoore ma an ko num nafuɗa e ka diina golle ma an a yettata goɗɗo ko ni longal lotorde a yettata goɗɗo ko ni salligorde a anda ay fu e ɗum kadi maapinama iya jogii ɓiɓɓe kadi maapinama fiyo ɓe ɗowata wawu no wawɗano yo non ara landi hoore ma an ko nu e lowre marɗa ka diina ɗo ɓayle ko ɗum ɗo tagiraɗa Allah wi tagirali ma so wona dewal hara ngal dewal ngal tagiraɗa ko noni golle ma landuɗa hoore ma sa landike hoore ma jabanoɗa hoore ma sa jaabike a tawi wondema tigi tigi on adirayi ko fattagol lahulu Allah o Allah no andi ayɓe mon ɓen wa kafa billahi waliyan kono Allah yoni giɗo andi ɗo wonugol giɗo Allah ɗum no serti enen no wowlirten no si Allah ko giɗo ma
kaw haɗuma ton fof o yiyatama ton kaw yamirma ton fof o hattotako ma ton ɓay tun Allah ko giɗo ma e hino ka yewtidata e giɗo ma on ɗon siko gonga ma Allah ko giɗo ma sa faala yon yewtu si wagutu heewi yahu yewton si tawi a wayri ƴettu Qur'an on ko anni Allah woni e yewtude hooru waɗu ko moƴƴi kon acci wujjugol e fenugol e jattugol e jeenugol e sirkugol aray holli Allah ko jaatigi ma kono ala e mi en landeteɗo wiya kañum noañi Allah ma ala landeteɗo wiya islam wona gonga ma Qur'ana wona gonga kono ko honnun nun holli ɗum ɗo ko gonga ɗon nun holli ɓay en andi enen fo e jaka mo ala mbuuɗi haray gurdam muɗam no satti ka mum honnu waɗɗe namo be dogi yalti min kadi mi heɓoyay mbuuɗi a mayay ɗum ɓay enen jooɗiɓe ɗo ɓen fo ala arɗo wi ko fi diina addi ɗum ɗo ɓay noon yari en daari en tawino marsa en wakkiliki o ko annabi Musa heɓuno kon ko ɗum wonden heɓude kanko ko yawno ko ɗaɓɓugol yiite ko ɓe iwlo ka o yawno ɗon hoyɓe ɗon golle ko golla enen kadi ko ɗum wonden ɗo na wiigol na annabayagal o yahanno o yawno tun fi heɓugol yiite ko ɓe iwlo ma ko tindina ɓe laawol ngol ka o yawno ɗon o ɗon hoyɓe golle a ñande o ma o sertale golle enen kadi ko ɗum ɗo heɓuɗen ɗo enen ko mbuuɗi arnoɗen ɗaɓɓere ko noon tigi ari ɗum daari o tawi mi yiɗo goɗɗum ɗum ɗo mi wawata accude ɗum ɗo on tigi naati noon hannde kadi woɓɓe addorno seeɗa kono hannde kay ɓay ɓe tawi ɓe wakkilino woɓɓe noon kañum heddi ka wonno ɗon si tawi Allah ko giɗo on tigi en anndi ko onno giɗo warete wa kafa billahi nasiran haray Allah yoni ballo Allah kan ɓay o wallay sikko o keefeero o wallay on tigi sikko o julɗo wallay on tigi kono noon ballal Allah ngal e hoore julɗo ko si tawi diina kam marsi kala ko wallaɗa a heɓi ɓiɓɓe a heɓi jawdi a heɓi gandal a heɓi ko heɓete kon fof tawi diina kam marsale andan awa Allah kadi yiɗanama moƴƴere Allah wino o wi simo faala fewnude neɗɗo ko yasra sadrahu lil islam ko ɓernde ma nde yaajanta l'islam ata ɓernde ma nde no yaaji an kadi pourquoi oɗo no wawi julnude min mi wawata julnude pourquoi oɗo no wawi noddinde min mi wawata noddinde pourquoi oɗo kanko oustaz min kan gonɗum haɗi lam wonde oustaz wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna ko ɗum ɗo duwaɗen foolodirde busse men ko yaltini ɗum ɗaɓɓere ko par ce que gore mum darni ko par ce que gore mum hajjinoyi mawɓe mum ɓe ko ɗum puusi ɗum haye joni pourquoi ka dina kan a puusata hoorema pourquoi kum pay kun ɗo kanko iko hunji Qur'an pourquoi oɗo kañum no wawi firde pourquoi oɗo kan no waɗi ɗum ɗo an kadi jembama par ce que ɗum ɗon ino selli ka dina kono en jembiri o hella aduna o ka yawno Gabon wono hitande warti ɗo o ajjino e mawe makko ɓen o darni ɗo so min kadi haysimi maaya mi tippoya Gabon ma oɗo ko angola ɗo arɗo tun o soodi suudu min kadi haysimi maaye woɓɓe yaha ha maaya e nder hen ɓay ko ɗum ɓe yeli o wi min allazina immorde ɓen haadu alyahudaɓe zifuɓe jammitiɓe no feewi yuharrifuuna hiɓe wayla harf en andi ka Qur'an so ɓe wi harfun si tawina ka Qur'an hiɗen andi ko halfeere non ko ɗum wiyete harfun non joni mo landike mo ko nuni halfeere fiya hettu firo ngon ɗo halfeere masalan haala arabu kanko pecce tati mari ko inde nden e golle ɗen e halfeere nden joni noon ka be kadi ko pecce ɗiɗi mari sa yehi ka inde ko ɗiɗi ka haala arabu ko ismun asliyun e ismun kadi e sifawiyun ko jammore e inde nden ko ha pecce tati sansoto sa wi shajaratun a alaka yaha si wona ha tati shajaratani asjarul lanni sa wi baytun ko baytani buyutul lanni alaka yaha galamu galamani agalama ittiɗon no yaha ka jammore jamma goɗɗo ndara ko jilu yahata ayaha e ha jeego si tawi tun sa wi ɗo ko muallimun ko jangino andi ko jammore ko ma wiya muallimu muallimani muallimuna muallimatu muallima tani muallimatu ko 6 holli inde nden ko pecce ɗiɗi woni inde lasilire nden ko ha tati inde jammore nden ko ha jeego ɗum non ka yawɗa ndara inde Allah ɗen sa wi arrahman ko jammore
asma wa sifat laawolkisal ɓay nun ko jammore a heɓa e jeego ko jeego nde yahoyta inde lasilire fof ko tati joni noon araka golle fiilu kadi ko ɗiɗi sa ari golle ko ɗiɗi si aren ka faala ɗen hewtude ɗon fiilu ko ɗiɗi fiilu no woodi sahihum hara ko selludo ke kala fiilu mo ala alif e onno alif e waaw e yaatoɓɓe oɗo ko selluɗo ke no o sansirte noon ɗiya sansirtake noon fiilu sahihu no woodi fiilu mutallu no woodi ma wiye naagisu siko anduɓe tasrifu ɓen fof ɗeɗo ɗiɗi ɗe nandaka sansugol hay seeɗa kadi sa ƴetti tun a tawa yaada wasl mum wona goto yaata mayin ka halfeere kadi ko ɗiɗi halfeere wotere ala ɓe mari ko ɓiyata ko harfu on ɗon ɓe wiyata ko huruful mabani ɗen no woodi sa wi a ba ta sa jaha ɗeɗo ɗe ala firo kono ko kanje mahirte haalaji ɗin sa faala wiide baaba ko abun ƴetta a on e ba wona abun sa faala wiide nene wiya ummu kono sa wi a ba ta sa ɓenna ko huruful mabani ko mahir ɗum ɗeya ɓennade ko huruful maani sa wi ko huruful jarre kono hiɗe mari firo sa wi ila ala fi ma huruful jasmi ɗen ɗon ko kalfe kono hiɗe mari firo joni noon ko piiji ɗiɗi ko ɗum ɗon woni haala kanko tati kono huunde fof no mari ɗiɗi sa ewi ɗon noon arten noon ko faala ɗen ɗon e jaka harfun to ko ɗiɗi joni noon ɗo harfu ko wonɗen ɗo mo landike ma noon ko on woni harfu joni noon naati ka détail halfeere sa wi harfu ko huunde ko tabita kalfe ɗen fof halfeere fof no jogii mañeji sappo e goo ala feƴƴata ɗon kadi sa ƴetti a wi ko a ko i ko u ko a ko an ko in ko ko a i u waɗoya e fiimo janngoɓe warsi ɓen 11 lanni joni noon ɓay tunde sansa e ɗum ɗo fof ko ɗum wiinde harfu wonde tabita koko yiltodirta wonde ko a wonde ko i wonde ko u wonde ko an tabita sa wi noon yo harde funa en jangino e suratul hajji Allah wi wa min annasi man ya'budullah ala harfin o ɓeno rewa Allah hara ɓe tabitata si juulugol ari juula ha si wujjugol ari wujjay ha kañum no yiltodira tu tabita andi sa wi harfu e galbu ko hunde wotere yo harri funa ko waylugol hunde par ce que hunde ne sa wi yo harri funa ko hara tabitinal si tabiti haray woni aksumu yo harri funa ɓeno wayla ɓeno sanza ɓe ronka accude ka woni ɗon alkalima daaluyeji Allah ɗin si Allah wi hettatun ɓe wiya hintatun si Allah wi wowlukol ngol moƴƴungol ɓe wiyano ko muutiri Allah faani si ɓe wi jange qur'ana ɓe wiyano ko français jangete si ɓe wi juule ɓe yetomano ko yimugol ama ko ɗum woni yo harrifuna alkalima an mawadi'ihi ɓe ittangol e lelande maggol ɓe ndaara kadi kala sharia mo ɓe tawi oɗo si ɓe appliquimo tuusayɓe kamɓe moko baɓɓen ɓe ittamo few ma haysi o tabiti ɓe waɗa mo e hoore tampuɓe ɓen tun wano warugol e jombuɗo si jeeni en ɓe itta ɗum ɗon fo kaɓe tawi Muhammadu no sifa ɗum ɗo si tabiti nde o sifa Muhammadu ɗo tabiti haray teddugal men ngal yahi ɓe itta ɗum ɗon kadi few ko ɗum si defte maɓɓe ɗen ko yoɗe hoole kono wona jangeteɗe si a jangiɗe sa watnale ɗe naɓorte par ce que ɓe sansino ha hande kadi ko selli kon e ko sella kon ɗo ya muutoyade a sendidirta joni noon ɓay sellude nden no woodi nde ɗo sa janginde ko konti a jangiɗe fof eto hooloɗa ɗe janga nde ɗo faama a faami ko won ton kon a faami ko par ce que nde ɗo no ɓuri ɓe kanje hiɓe jogii ɗon ton yottagol wano deftere Annabi Musa nde wa katabna alayhim fiha anna nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni ko yottagol tun ka Annabi Isa ko muññagol enen noon Allah waɗene ya wawi yottade ya wawi muññade ya wawi ittinde holli koko min kon woni kamil koko timmi o wi ɓen wa yaquluna heɓe wiya sami'na min nani kono wasayna men ƴettali ɗum ɗo no sa watnali a sikkay ko ɓeeto hara enen kadi ko enen rondi min nani qur'ana ko goonga kono janngugol qur'ana mi ƴettali si tawi a ƴetti kon to fewndila andi ɗo question non na ka burure o yata si tawi a ƴetti a nani a faami kon to fewndila pelletti darnugol juulirde mo darni juulirde Allah mana mo suudu ka aljanna hayso ko birikire Allah mana mo suudu ka aljanna on to fewndida a darni jilu
étage jelu darnuɗa ha hande hay ka sappo fottata a darnali fi Allah subhanahu wa ta'ala andi ko ɗum a nani kono an kadi a ƴettali kono sawarnali a jangayde buganoɗa ɓe to ɓe yawinoɓe samina wasayna min nani kono min ƴettali minen noon min nani kono min jaɓi a nani a jaɓi awa ƴetto fati a jippoɗa ndara on to ko nanuɗa salita ton e ko nanuɗa jaɓuɗa ton kon to ɓuri ɗuɗude ɓay enen na hakkille ŋakkiri en wana tan ŋakkiri en wana janginoɓe ŋakkiri en hay fusi ko ŋakkiri en sina salare ala ko ɗum wiyete ghafilun alghafla ko welsindare goɗɗo jooɗo ɗo ha ko duwanoɗo lootade ko duwanoɗo wadde ɗum ɗo jooɗo ɗo ha on ɗum tan feƴƴiramo few ta sa landikemo kon wonuɗa gollude ta wala wa anda fusko wonno e golde woni ɗum neɗɗo puyɗo tum fuyantejo goɗɗo jooɗo kañum ha ko ɗum si arabuɓe yimi wamani itana ma la yanihi yafutuhu ma yani kala hilniɗo ko hilnaki ɗum kon ko hilni ɗum kon lawoto ɗum ɗum ko warugol leere nden tum leere acca e leere no wuuri maya an ko warugol hoore ma wonɗa par ce que leere acca nde ɗo yaha o wi min nani kono min yeddi wasma an kadi jentito min kono an si a haali gayra musma'in wana anananteɗo ɗe hiɗe ga o ɗo e goɗɗo no ka tawba ko kanji nandi wa yaquluna huwa uzunun qul uzunu khairin lakum Allah wi ko yu'minu lillah e mu'minina en andi ɗo e wattinula ɗon wo ko jofojo ɓe wiya ɓe nani ko haali kon kono ɓe yedda ka ɓerɗe maɓɓe hara ɓe feññinantamo ɓe wi'a jentito ko min haalante kon kono an sa wowli min nanantama ɓe yawa ra'ina jofojo amen ra'ina sa wattana lila sikkay ko haala arabu ni na haala arabu fewni par ce que si tawi sa wi ra'ina no wa'i tawa sa wi ra'a aynowo kono si tawi ko aynowo men ko ra'ina alayna jonno ra'ina ko wigol goɗɗo jofojo an komi wowlanma o yani komi wowlanma o jaɓay an sa wowlanilan mi jaɓata ko jokkugol mo jokka ɗum ko ɗum ɓe wiyata ra'ina jonnon hari yimɓe ɓen kadi watti haalude ɗum hay sahabaɓe ɓe sikkude mo on ko wigol nulaɗon ko wattanowo yila yimɓe wallitotoɗo yimɓe si Allah haɗi en nun wata en gollitir oɗo mo no a joni sa ƴetti kalimawol français ma kalimawol espagnol a naɓi ɗum kamen hara ko yennugol goɗɗo andi kamɓe ɓe wowlay ɓe anda koye hoore ɓe woni kono joni ko yeynoɗa sukaɓe hara ko cukali jenduɗi ɓenna ɓe waɗa ton goɗɗum jattidirgol piiji anda so nonno kam ɓe tuma kala ko ɓe yiro ɓenna lestombe ko ya liɓo haray kanko jeyi si tawi wona ɗum ya zetien joni noon ɓe waɗa on ko jattirɓe ɓe ɗum mo andano sikkay ɗum ko haalawi ɗumannigi sikka ɗum koko woni important hara ko fus ko ya liɓo ko jogiɗa ko ngo haali hara sukaɓe waɗirre ɗum kala ko yiye jungo ma o wiya ko ya lestombe sa wi ali zetien hadimo haray ko ya liɓo ko kanko jeyi ɗum noon ko teddi o ɗum adda kadi ay gerewi ko fi honnum ko ƴettugol haala ka jeeya ka naɓa ka me'en wonde kadi haalaji ɗin ɗi luutodiray joni won masalan si tawi e français ɓe wima ko petit en andi petit ka haala français ko hunde fanɗude noon kono sa natti ɗum ka pulal ko nun jonnede na hunde janɗude hayre si janɗi na petit wiyete ka pulal haray no janɗi kono to haray kañum no fanɗi ha feƴƴita kono joni wigol ɗum ɗo eten andi enen ko ɗannen wiyete nebban ɗan ɗanike ampoule on ɗanike neɗɗo on ɗanike est ce que yawa utiliser ɗum ka français a wawata est ce que sa wi ɗo l'ampoule adore ou fait dormir l'ampoule na fo jalete kono sika pulal kañum ko noon wowlirte kono nun haalaji ɗin sa itti haala go a naɓi e haala go a taway probléme no woodi sa faala moƴƴinde a moƴƴine sa faala bonnude a bonna par ce que yewtete ɓe ngara ɓe anda ko ɗum nun Allah feliɓe ɗo o wi layyan haalugol ɗum kamɓe no newi bi alsinatin ka ɗenɗe maɓɓe e kadi noon hara ko ɓe woni e wowlirde ko wata anan fiddini ko aybingol diina kan jonnaɗo diina kan ko aybingol mo joni noon a taway kamɓe ɗum hino newi andi sa neeɓi wano francophone wigol goɗɗo fenay ɗum no newanima no hayso ko moko ba kono andi sa yahi kamen wi'ugol hara ko kotoma hayso ko fepponorujo ma o fenayta ɗum no sattanma ha feƴƴita ɗo wigol mawɓe on fena e haala français ɗum no weli fiya non ɗum a tawa sattana on tigi ndaare pay koye men neya koye ga hay wolɗa wetoma babati man
tawa kamɓe ɗum pesata e maɓɓe ay fus tawa si ko an to a tawa an yamabode e hoore ma baba en on fenay enen ɗum ko hunde mawde noon kono kamɓe ɗo ɓe accita kay ɗum ma ɓena baba le wiyela ilman trop tawa an ko koto ma kono lila ilman trop ta kamɓe ɗum pesata e maɓɓe ay fus hay fus ko pesata e maɓɓe tawa an yamabode e hoore ma ko ɗum noon Allah wi kamɓe ɗum no newaniɓe ka haalaji maɓɓe pourtant ko probléme jano si on balance addama ka diina wallaw annahum sitto kamɓe gaaluɓe wi ono sami'ina min nani wa atana min ɗofti ka haraɓe waɗali wa asayna wasma'a nanu ko min haalante kon wansurna ndara ko min golli kon siko non wurtanamen lakana khayran lahum ko ɗum ɗo ɓurnoɓe moƴƴande idi salare nden ɗo aya on ko woni tun e haalande en diina kan wata ka aybine yimɓe diina ɓen wata ɓe aybine ko yamiroje ɗen wana ya salo ko ya jaɓu ko ɗum ɗo wonaɗa e haalanede sa ƴetti e fatiha ha naasi yamiroje ɗen wana ya salode wana ya aybi wana ya jaruɗe andi ɗum ɗo kadi ko haɗore tosokere nden nane ka beere ko seeɗa ayeje nayi ari ɗeya fof jeeji ha sakkitoral ngal ɓe wiyarmi ɗum ɗo kadi o yeetuɗen ɗo ko sama kala kono sa yehi e aya goo ɓe yettono ɓeya jalunoɓe ɓen jalunoɓe nula ɗon ɓe yewde ka jihaadi jalunoɓe na direct Allah ɓe wonti heferɓe ɗo ko jalugol ni kono Allah wowlir ɗo fiyo yimɓe ɓen fof faamu ha awa o maniére ɗo foppu ɗo ɗum ɗo moƴƴani fi honnu si tawi jango goɗɗo waɗi goɗɗum o wiya wonti kefeero na wigol mi haalananoka he oya aya to de ɓe wino en ɗum ɗo moƴƴa ko fi honnu no wata on tigi wattu ko ɗum ɗo no oɗo no newi ha feƴƴiti si wona ɗum oɗo tigi neɗɗo on hino hanuno wattede e kefeero golle makko ɗen fof bonne ay ɓingol nulaɗon ɓigol ko wiyete labito kon ko ɗum woni ra'ina labito so tawi fof no andi ko woni labito nun fulɓe kono hakkiri ɓen hewata andude ɗum ko jokkowo ɓeygu koto mum ndaara ko on mbo weldima ko on to naati on to yalti e ko waytata wana noon joni noon ko haala wongol moƴƴa ɗo Allah haɗi tun e bange go sa aroyta wuruɓe ɓen o wiyaɓe ko ɓe heefere fi on ɗum ɓe wolana noon eɓe accu andi enen pulale yewo salasan ko laabi tati sikka ko firo gonɓe wonma e haalande yani so haɗima laabi tati toni ton ko gere nangoton ka diina non wonde ko nde wotere fette ɓe yeetotoma si a jarbi tawa heɓay probléme o wi wa aqwama ko ɗum ɓurayno fewude kadi walakin ko woni to la'anahumullahu Allah woɗɗintiniɓe yurmede makko nde Allah huɗiɓe bi kufrin sabu keferayagal maɓɓe ngal en andi kuddidinno ton tikkere Allah nden no ton ɗiɗo ɗiɗi so waɗama ka balance ko tikkere nden ɓuri mawnude sen daari e suratu nuri balance on no waɗa ɗon kadi kan sunoɗo ɓeygu mum on mamo kansi ɓeygu mum kanko ko la'anatallah o ƴetti debbo on ko ƴetti ana khadaballah yani khadaballah alayha tikkere Allah e woni e makko holli ko tikkere ne par ce que kanko debbo on si o waɗali ɗum ko waɗeteɗo o to si waɗali ko focceteɗo holli ko ɗa ɓuri pesude ko tiiɗi kon yon kono noon si Allah wi la'ana tullahi alal kafirina andu fannindin kuddino ɗon on tigi naata aljanna on tigi naatata aljanna mo maayi immi tigi tawi kuddimo rondi kuddi ha aray o naata aljanna huɗaɗo naata aljanna ko fi barkimɓe ɓen waɗana ko fi barkimɓe ko honno woni barki ɗi piiji fof ɓay koye arabu ɗi wowlete sa etaki feññinɗaɗi ka haala fulal a wowlayɗi ha nawyi a tawa anda ko ɗi woni e haalude ɓe kaari no mari barki tabaraka allazi biyadihi lmulk ɗo waɗi yo qur'ana ko mubarakan eno sendira ko ɗum woni barki ɓay barki na haala fulal ko haala arab saabi baraka no wona jiccike barki ko heewugol moƴƴire jono leydi ndin wa baraka fiya o hebbini moƴƴireji e mayri a remay a waaloto a darnay a waɗay piiji ɗi fotano newanima si woni kadi barki ko neɗɗo hellaka diina himo moƴƴi hellaka aduna o jaɓata tewtade anna wona o jofojo kono si woni kanko ko ari o ko mba ara e oɗo kadi ko jofojo wiyete barki ko heewuɗo moƴƴere wana joni gila ɓeɗo ari ɗo hino jangina akeɓe ɗo ɗum ɗo est ce que ko ni wawno law ko ɗum ɗo wiyete barki
goɗɗo woni ƴettowo ko laaɓi kon wallito yimɓe ɓen foti noon ko bange jawdi foti ko bange gandal ko bange feere ko ɗum ɗo wiyete barke heewugol moƴƴere hara kadi moƴƴere nden no heewi hara bone ala si bone woni haray na barkinɗo wiyete haray ko huɗaɗo si goɗɗo waɗay moƴƴere ha o waɗay bone ha ɗum ɗon ko ɓen ɓe wiyata mugo tasi ɗum ɓe Allah sendane ɓen e suratu fatirin somi fayali o wi no e ɓen allazina stafayna min ibadina no o wi summa awrasna alkitaba allazina stafayna min ibadina o wi fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat o fecci ɗon taguwa on pecce tati o wi woɓɓe no ton hiɓe tooñi hoore ɓe mari iman on tigi no mari iman kono no tooñi hoore ko ɓe wiyata usatul muwahhidin imo hooli Allah pelleti imo juula imo janga kono oɗo kadi o wujja o fene kono mo reeni yiɗi e jeni yaltinayɗi dinaɗi mo reeni kono oɗo ko ɓe wiyata ko zalimun li nafsi oyano ton mogo tasi ɗum kanko imo hooli Allah imo waɗa ko moƴƴi kono wana o saabigum bil khayr ka juulugol ko retar tun warata ka jangugol ko retar kono o juulayno o juulay o janga e hoore kono wonta premier ɗum si Allah sakkitori moƴƴuno o wiwa minhum saabigum bil khayrat ko ɓen woni asabiguna ulaika al mugarrabun ɓen ɗon ko satti fof moƴƴere nden a taway ɓe to wona Aboubacar en ko gerɗa ko yeeso tawataɓe siko juulugol ko satti fof nde imam no wiya Allahu akbar taɓe présentité woɓɓe ko tawa heɓi dera ka ɓe juulay koye ɓe ŋakkata kono noon ko retard tum ɓe wonata premier ɓeye kañum kadi ɓe juulay kono ɓe gollay kadi ko boni ko Allah wino en kon ko halatu amalan salihan wa akhara sayyian ɓe jillidiri ko boni e ko moƴƴi ɓeɗo noon ɓe aybinɓe nulaɗon ma aybini dina kam ma aybini yimɓe dina kan Allah wi la'anahumullah Allah itti fiira e maɓɓe Allah itti fiira e maɓɓe sabu honnun non o huɗiri ɓe ko ɓe kufurihin ko sabu salagol ɓe dina Allah kan ko ɗum ɗo ɓe huɗira kufrul akbar no woodi si goɗɗo woni saliɗo dina Allah kan o wona e kefer hay si mo hooli so salike ko kefer al iba salagol iblisa ko ɗum yaltinimo dina iblisa no marno iman 100% yamirore arnonde nden ko Allah yamirinde pelletti wana adama yamirinde pelletti wana malaika pelletti ko Allah yamiri mo marno ɗum 100% kono ɓay o salike o mawnintinike o wonti kefer holli fiya jogii ɗum ɗon a salike joni goɗɗo wi tigi tigi miɗo andi julde no waɗi kono mi sali mi juulata am sali mi ittata sakka mi sali mi horata kon to yahata wimo hooli o wi o sali o waɗata kono ɗo iblisa heɓuno ɓay ala sifantere ɗo wondema seytane andano ko Allah yamiri himo andi ko Allah yamirorde kono o sali mawnintinare naati ka ɓernde makko ha kanko kadi o ooñi enen kadi noon sifa ɓen no woodi enen ɗo ala landeteɗo siko qur'ana ko gonga kono mo landike ma gila tagaɗa baba an hande a tippinali qur'ana an hande a wawali hay a ala nasa an ko nolorɗa ɗum ko gonga e an hiɗa hooli pelletti ko julde mo juulali sumo e julɗo ko juulo kono an hande mo landike ma bonnayde julde anda farillaji julde an ko honno hoolorɗa ɗum ɓay pelletti enen ɗo fof sen hooliki hara ko daalu on ɗo o yana e joni hay goto joɗota ko ɗo ko jiɓorten konno yaltirten ça veut dire haray sa wi a hooliki haray ka golle hollali hiɗa hooli sina ɗum moodi haali pulal mi yi'aali leƴƴi ɗi wona arabu ɗin fof ko weeɓani diina islamu kam wa haali pulal ɗengal ngal hino yaadi e mum jikkuji ɓurɗi heewde ɗin no yaadi e mum ala hay fus e probléme ko mari nda rewoɓe a nanga e jannugol tawa hay huulugol kalfeɗen ko probléme enen sinara wono jangirnoɗen tawi en heɓali prononciation kalfeɗen fayde en ala probléme e halfeere hay wotere halfeere nde goɗɗo gerdata e mum wiya ronko ala kono ala gerdete nde mum komo ɓe kañum no jooɗori tun wasi haaju mum gasi ko ɗum noon Allah wi ko sabu keferayagal goo no woodi ko iradu ko ɗuragol hiɗa andi pelleti ko gon kono a waɗata wallazina kafaru amma unziru muridun ko sabu ɓe salike ɓe ɗurike ɓe gollitirali ko ɓe jonnago ko ɗum waɗi ɓe heferɓe ɗiɗo foppu ko keferayaga yalti amma to sokiɗe yeddugol wona nema Allah on ma yennugol julɗo en ma warugol julɗo en ɗiɗo foppu yaltinta goɗɗo ka diina kono ko keferayagal ɗi wiyete ko bi kufrihim mo waɗi zina est ce que oɗo ko barkilɗo
ko ɗum ɗo holli ara on tigi tigi on ko ɗum ɗo natatamo e keferagal yaltinta kadi na kono o naati e keferagal so ma e maggal o yaha yiite jon noon imanu wana yiite naɓata ko alijanna jon noon golle ɗe gollata ɗe naɓa yiite ɗen ko kufruɗe wiyete haysi ko askhar kono ko kufruɗe wiyete bi kufrihim fala yuminuna ɓe jaɓata gonɗinde ɓe gonɗinta illa galilan sappo maɓɓe ndara tawa ko goto gonɗini ma o mo yiiɗa fof imanu mum ko 10%, 15%, 20%. Fala yuminuna ɓe gomɗinta illa galilan so wona seeɗaɓe maako go kunni si iman on peesama a tawa hino fanɗi joni noon ko iman noon woni moteur islamu sa heɓi iman moteur on janngugol a tawa ko ɗum tum faalaɗa horugol a tawa sattantama piiji ɗin fof a tawa ɗa wakkili kono si imanu on o tiiɗaka ɓernde ma haray ngaamelo aray ɓe jannginoɓe ɓe no ñaaɗi yimɓe yeeyɗo ñanden ɓe ñaaɗanila mi yeeyɗo ñanden ko en tunni ɓe wi yo janngina jeka ɗum ko probléme landi ceerno ma on no janggiɗo no teeni kara piya ala ko gollaka goro garare ala ko o gollaka o muññiɗo an hay ɓe ñaaɗi ɗum ko probléme hay so ɓe wowli tun ko probléme emba ɓe no ñaaɗi ono faamini kañum no ɓuri annallah on fof kono woni e tampinde hoore mum so jooɗino ɗon o heɓaala e gooto ko janna o faamayno ɗon Allah addanama waado haa hewta ndiyan ɗan no saajude naange no yalti wiyano min mi yaayi to teddungal ko ka alijannatu mo ɓewɗa ko teddungal ka alijannatu ɗo sa ɗaɓɓi teddungal a heɓata par ce que ko woni teddungal ko woni barki ko sa waɗi ko Allah wi a woɗɗike ko waɗi kala ko heɓuɗa ko wona ɗum ɗo ko yimɓe yiyeten ka men ɗo yimɓe no jooɗo hiwro yimɓe sola paɗe to ka ɓaawa hogga ɗum ɗo fof na teddungal ni na ɗum wiyete teddungal ko yimɓe ɗayɓe no ukkodira ɗum no ɗaynidira ko ɗum ɗon woni ɗon wona ɗum wiyete teddungal goɗɗo yo jooɗo hiwro goɗɗo ɗum ɗon fof na teddungal no ka islam na ɗum ɗon wiyete teddungal teddingol goɗɗo ko so waɗi ko moƴƴi weltanoɗamo so waɗi ko boni yeɗɗamo kawen ɗum ɗo nani ara teddinimo kono hay so wowli fenade ko wigol na kono ɗum ɗon a yawoto neɗɗon woni hay so ko imam si ɓe golli ko moƴƴi ko ya weltanoɓe suusinaɓe so ɓe waɗi ko boni haalnaɓe he ɗum ɗo de wonano ko ɗum ɗo woni teddingol goɗɗo o yaada e teddungal makko kono ko wowli o ko noon no sooɗo tun ko ɓe wowli o ko nam ko ɓe wowli o ko nam ɗum ko mande naafigiyagal noon Allah wi ya ayyuhallazina utul kitaba ko onon yo okkaɓe defte ɓaawo ɗo si ɗum wowlama ko juif e chrétien kono joni en ɓuriɓe wonde yimɓe defte par ce que ko enen jogii deftere tigire nden hande kadi kala ka yimɓe defte nodda mo be men no hani yeƴƴitade hay si asili on ari noddo andi ɓe wiya o si sete yennama mo cawɗum fof no hani yeƴƴitade andas ko kañum sita yimɓe defte hande ka hoore leydi ɗo sino wowlede ala wonɗo yimɓe defte ɓuri en enen e ɓurtinokeɓe par ce que koɓe jogii kon timma e pi kadi ɓe wontino heefer kala mo gomɗinaali nde ɗo ko pelleti ko kefer ɗum ko wawi wadde fof ko wawi wadde kono sino laaɗo wino kala mo fottuɗon ɗo e yimɓe defte tawi o gomɗinaali komi jonna ɗo ko so maayi wona tawi nde ɗo mo gomɗinaali nde hande kadi gila nde ɗo timmi fellutu ko kafir billah ko ɗum ɗo tun woni hara hande kadi o fijirantake ɓe wiigol mo jogii tawrata mo jogii linjila woyi mo jogii enen yen gomɗini ɗe si o gomɗini nden ton o gomɗinaali nde ɗo ko perdi kamɓe noon ɓe gomɗinaali Muhammadu mo gomɗinaali Muhammadu no wiye ko julɗo mo gomɗinaali Qur'ana no wiye ko julɗo e kamɓe kadi ɓe jogii probléme alyahuda ɓen ɓe gomɗina ha Isa hiɓe takki e makko haalaji bonɗi woɓɓe kadi annasara ɓe gomɗina hay alyahuda ɓe ma annabi Musa ko ɓen ɗon non ɓuri par ce que ɓen ɗon no gomɗini ɓuri maɓɓe no gomɗini annabi Musa kono ɓe to jaɓali ha hande jon non ɓe ɗiɗo noon ɓe gomɗina nulaaɗo kala mo gomɗina nulaaɗo e mofte nulaaɗo ɗe gonto yaata ko ɗum woni perdi ko ɗum woni perdi ko noon Allah wi ko onon yo okkaɓe defte aminu koni gomɗine bima nazzalna nde deftere nde men tippini ɗum ko men tippini musaddigan ɗum woobodira ɗum no gogodiri no hawrodiri
lima ma'akum den de jogi don kono kaka tawhid ka sharia no lutondiri tawhid ni go goto gila Allah fuddi nelude ko ani ibudullah wala tushriku bihi shay'an do ala yeddondira kono façon no rewrete Allah no hino serti sharia ko li kullin ja'alna ko shir'atan wa minhajan Allah li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan Allah wi kala jama ardo min wadani be sharia min wadani be lawa kono aqida no wallina gila law ko ani ibudullah wala tushriku bihi shay'an rewe Allah wato shirka dum non goddo yeddata dum kala wi do ko dusi Allah wi no ka anka buti wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan Allah wi wato yeddondir sina fonta janga mo wi ma Allah godido haysi ko hombude yeto mo o waye hino ka Allah wi ko qul wallahu ahad ko dum woni illa billati hiya ahsan la kara wana go ga Allah wi o waye hala mo hino ka windi la kara ko gonga dum woni illa billati hiya ahsan taw yeddondir konno sibe ari be tusi onon ka aqida mon on tawete ino fengeno yete be o waye ino fon eno ka windi waadi bay holo to ko holete kon fo mo holi keta e holaki qur'an ara wala iman hino hawrondiri no gongondiri den de jogi don min qabli ko adi an nato misa min mihude min bun en jangino ka akhdari wa tamsil basira walau nasawla tamasna ala ayuni atamsu ko mihugol hunde ittande ko adi min mihude min ittude min bonnude wujuhan geje fana ruddaha min yiltirade ala adbare ha sengo baawo majje tawi sengo duburi wana hala pulal kono wowlana do wara wandi kono na pulal ji duburi ko kontiri sengo baawo enen ko wiyeten ɗum ko turugol waaw ara eno ngande kadi ara yaltoy tawi wi pulangal jaɓata tere suuɗiɗe ɗen haale ala adbare ha jon noon si yeeso ngon fewtiri ɓaawo hoƴƴuɗum no wontiri yeeso ko ɗum woni neɗɗo on haray o boni ko aɗo fi maɓɓe bonnede ma ɗum aw nal anahum ma min huɗaɓe kama la anna asaba sabti kono min huɗirno yimɓe aseɓe ɓen ko kuddi wallinaɓe naati e mum ko Allah wiɓe wataw nangu liƴƴi aseɓe kono kala ndaaruɗo ɗum ɗon hikma ɗon ɗon jeyaɗo e hikmaji allahu subhanahu wa ta'ala ndaare kulle ɗen kañum yeddata Allah si ɓe yahi nangoygol gila e ala haa e juma ɓe heɓata ɗi liƴƴi ɗin hino yeeta Allah no yeetiɗi miɗo jonni on feriye miɗo jonni on ñalaande on nangetaake e aseɓe ɗi ara e haa ɗi waaɗoga ɓe jeñi e ɗeya zuruji Allah no yeetiɗi on ala sikirde ɗi doga e ɗiyaga maayo hullugol kanji ɗi yeddata Allah hiɗi andi ko Allah haalaniɗi konko sécurité ɗi ara e ha haysa naɓora ko nangirde a nangay si woni e dimanche ha e juma sa ari a gerda e muharam ka ayata haysa ayi hore karan heɓirta ɓe wi non andi waɗen plan joni aren jesen gayɗe ɗen waɗen dolinje ɗen e onno e juma e asewe si ɗi ari ɗi nangoɗon aroyen e ala ƴetten andi ko ƴoyre hollugol ƴoyre ɓe aroyi ɓe waɗiri noon ɗi nangi ɓe ari ɓe ñaami andi noon sifa on ka ɗon si heɓi neɗɗanke o faɗon kanji hiɗi hooli ko Allah wiɗi on liberté ɗon ɗi ari kadi ɗi nanga andi ɗum ɗo siko neɗɗanke ara heɓi probléme ami anda ɗum ɗo ko Allah tigi haalanilam ko ɗum ɓe faalano maabinirde Musa alayhi salam ɓe wi e Musa inna la mudrakun eno laawol ngol donti en wawata fubbaɗe ene ɓe fay ɓe ɗi danne eno ɓeya hewti inna la mudrakun o wino kalla inna maya rabbi saye hadin Allah hollaylan laawol andi ko imanu ɗum wawani ɗum ɗo goɗɗo sina ɗum haare ko ɓeya woli kon ko ɗum ɓurno weeɓude nanude en perdi par ce que en wawata fubbodude ɓe fayɓe ɗo fof e ɗi beye baali e gerto ɗum ɗo fof ɓeya hewti ɓe yildotako ɗum ɗo en perdi andi so tawi ala imanu ko ɗon welinande o yawi non innama ya rabbi saye Allah holla min miɗo felliti ko ɓitti o Allah holla en laawo ko ɗum si Allah wi wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin o wi si ɓitti mi wallay ɗum gonɗimɓe ɓen wata ɓe maako kono noon ɗum kadi a heɓay iman par ce que Allah ko ɓuri bonande fof ko hooliɓe mo ɓen Allah ko ɓuri bonande fof ko jaatigiɓe makko ɓen andi noon enen ko contraire
nulaaɗo wi si Allah yiɗi yimɓe o jarriboto ɓe jarribagol kon ko naatugol on tigi e probléme so heɓi probléme yetta Allah heɓa moƴƴere so heɓi moƴƴere kadi yetta Allah heɓa moƴƴere si Allah yiɗima ko noon so yiɗi yimɓe o jarriboto ɓe yo noon liƴƴi ɗin nanga Allah kadi seliɓe ɓe nangi ɓe halkaka ɗon ɓe yahi ɓe defi ɓe sayi no ko ɓe waɗi fof ɓe ñaami ɓe waali ko ɓay weeti ɓimɓe tawi fof wonti kulaaji woɓɓe wimo ko baɓen fof wonti goseji faɓɓen fof wonti kulaaji e tawete kadi ɓay baafe ɗen bonnama a yewtida e mayri kono ndu nanata sa landi a waɗi ni kayru kadi ndu waɗani ndu ñamata ndu yarata ɗi yottodirta naawigol de ɗi heddino a ndaraɗo demuru wiya ko goɗɗo halkano ɗum ɗo non Ibn Abbas wi ko Allah halki kon fof feƴƴata yontere par ce que ñamata yarata ha fi mum bona lanni kañum Allah noon wi onon yimɓe defte ɗo yo min bonnude fiimum jaɓe nde deftere so jaɓali nde deftere fiimum bonay woɓɓe wiya ɗo annat nisa wujuham fana rudda ala adbaraha woɓɓe wiya ko nulaɗo wino en kon an talidal amata rabbataha Allah wi gomɗine nde deftere son gomɗinal nde deftere hella e bange on no degré ko marnuɗon ko ga kon o tournay wontiron ɓaawa par ce que ko honɗum waɗi ɓe Allah no wola fi maɓɓe ɓe jogino defte iwrude ka Allah ɓe hooli Allah hiɓe juula hiɓe janga Allah wi noon so jaɓaɗe min ittay ɗum goy min wattira on ɓaawo ɓeya wontira yeeso hannde kadi par ce que hannde kadi ha anna on lanna ala wonnowo yeeso e bange dewal Allah sina jogiiɗo Qur'an kala mo jogaaki Qur'an ko ɓaawo wontiri aray ko wontirno yeeso kon wontiri ɓaawo woɓɓe wiya no ko ɗum wona e haalede no ila machallah o wi kamala anna ashaba sabti wa kana amrullah golle Allah ɗen mafulan ko gollete Allah programme makko on karambongol winduno kalawhil mahfuz duuɓi guluji 50 si tawi o fuɗɗi noon wadde programme on plan on waɗa gasi Allah wi noon kanko programme ji makko ɗin ko waɗeteɗi par ce que o landota ko goɗɗo ko fa haalulima yuriɓe nafiyanga faala ko haɗata o waɗa kanko ko faala ko waɗa et puis kadi laamu haqqibali hukumi ala ƴewtoɗo wiya noon Allah ko waɗɗa ɗo ko hana wadde ko kullu ma faala al jalil fa huwa al jamil kala ko Allah golli ko ɗum ɓuri laɓede hay ñande janngo ala waɗo landoyaade Allah mais Allah an ko waɗɗa ɗo ko moƴƴani ma waɗu ɗum ɗo Allah kanko ala par ce que ko kanko tagi hakkille hollirde ɗum ɗo no moƴƴi ɗum ɗo moƴƴa ɗum jon noon hannde kadi kanko ko waɗi fuu a taway ko ɗon rewete ko suwa haqqille maɗen hewtali niveau famugol ɗum ɗon ko ɗum ɓe wiyata ñanden ɗo ɓe famina yimɓe ɗo tafsir ko yimɓe gerduno ha ronki e suratul kahfi ka ɓe wiyata summa atiba sababan hatta isa nanda ko summa atiba sababan hatta isa balagha matila samsi wajada tatlu ala qawmin sakkitoɗo welanne ja'allahum min duniha sitran imamujo wonɗo hella Norvège to imo jooɗi hella 0 heure imo jooɗi naange ngen hinge yalti hinge hoore len o wi o pays ɗo o nokku kamen woni ɗo naange mutata o wi naange mutata few o wi fewndu kamen woni ɗo ko 0 heure men woni nini fewndu kono ino naange o wi no ɗo jibinaɓe ha janɗi ɓe meeɗa ŋakkude naange o wi naangen kamɓe turnanayɓe kono nge mutata o wi kamɓe ko makka tum ɓe ndarata si makka huntike ɓe hunto arayno naangen no woni len ɓe sulloɓe waɗa fof ko makka tum ɓe woni e ndarde o wi ka firoɓe law hari ɓe andirali noon par ce que Allah wi ko lam naj'alahum min duniha sitran yimɓe fandanoki kañum awa nge mutata ko hakkunde maɓɓe e magge nge aray tu nge wulnana ɓe kono nge mutay jonnon o wi ko aya on wonno e hollude ɓen ɗon yimɓe hay fu se jaaɓe nan yani nge mutata hay fu si wirnatange nge wirnotako few ko ɗum Allah faandi haalangol yimɓe ɓen o tawoy ɗon yimɓe kamɓe hakkunde maɓɓe e nange heedode ala yani nge wirnotako few o wi noon nge hino ɗo minen a wonay ɗo lewru lebbi ɗiɗi hitande andata nange ñandikko sa ɗanoto ko yoore nange no yalti sa huntoto ko yoore nange no yalti sa hooray ko hoore nange no yalti kala ko watta nange no yalti o wi o holliri ɗon sengo o wi no lewru ndun kadi min ara min e renti fof e renti nange ngo sengo ɗo eno lewru ndu ngo sengo o wi nge mutata
woɓɓe wi wonay o moyen lebbi jeego woɓɓe wi ay ko duuɓi jeego nge muta ngi arta kadi andi ɗum ɗo fof qur'ana kañum ko ɗum sowi ma farratna fil kitab min shay ala menen ko men aji kono aray noon tawa o saayi ɗo ko wonɗa e janngude ɗo ko ngara firo mum araani ñande goo tum ɓe wolanoyama ɗum tawa ɗum ɗo ala kami tournira ko ɗum wona e haalede ɗo tawa hino noon hannde kadi ka waali tawa fewndo on say wawnoɓe wadde recherche ɗan fof ɓe wawa yiwde ta ko joni noon yiyata tawa ɗum ɗo ala ka taroɗa eyno no laaɓi pos kadi ko qur'ana ɗum wayi non ko haala Allah ɗum wayi non hitande arde fof yaada e makka wala ta'lamuna naba'ahu ba'da hin no mari firoji buy kono no jeeya e majji o kono anna on yiltodiri o hitande be on yeey firoji qur'an tawon ino yaadi ko haala hombo wawete duuɓi wulure ko fawi ha hande no corresponde aduna on no marsude ko ɗum hay scientifique français o wi kanko ko yi e qur'ana kon ko fowtinimo kon hari ɓe yangike naatugol e burureji sira leɗɗe jooɗo waɗa appareil ji ha ɓe mapoda e hoore maɓɓe o wi so yurnike qur'ana mo tawa ko ɓe yangi ɓe waɗi recherche e nder duuɓi joyi ɓe dépense milliard ta qur'ana no détail haala tas ɓe waɗi kadi ko exact yaltoyta ɓe wi wari kalimaji no e qur'ana mo majjuɗo wawetake firanede hay so firanama o famata o wi menen hari menen meɗen jiɓi ɗum ɗo siko goonga kono meɗen andi ɗum ɗo neɗɗo wonɗo ka désert o janga hay fus o wawata en bandude ɗum ɗo ka haala ko menen ɗum ɗo o wi menen gila men faami qur'an no fowtini men e yangeji recherche ji ko men waɗata par ce que min waɗay ha min daara qur'an min daara min tawa jaago kanko ɓuri laɓɓinde ta menen min yanginoke million ji min naatino e burure ala ko min geraani tawa hino laaɓi kono ko enen woni anda valeur qur'an enen en anda valeur qur'an par ce que si tawi neɗɗo on hay janngugol ƴiyangal o wawata hay firugol kalima on d'abord e haalawol gotol o wawata o ɗo anda ko qur'an haalta o ɗo anda nafoore qur'an o anda kadi teddungal ko qur'an jogi sina ɗum qur'ana fiyo aduna ɗo e fiila karama sa faala malede ko kayre jokkata wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil Allah wi sa faala malore eyno laawol ngo si a raati ɗo ara a raati si a raati si tawi tun a nanngaali ɗum ɗo haray tigi tigi on a perdi golle Allah ɗen kanko golle mo continue golle makko ɗen mo continue haa ñannde ka hatti ɗon hatta ɗon ko kanko anndi honto fuɗɗi ko honto hatti enen koye wonaa ɓe ɗoweede so wii hannde ngurdam maaɗa lanni no lanniri o kadi kanko anndi si tawi ngurdam maɗa lanni yani ñamete ma lanni ngurdam maɗa lannaɗi a walato ɗo nawna ɗo ha ñande balɗe lanni o ma ara ñamata amayin kadi inna allaha la yaghfiru an yushraka bi Allah muññanta ko de so ɗimmitama piiji ɗin fof ko ɓuri bonde ko ɗimmitede so wi shirku wana haala pural ko ɗimmitede ko ɓuri bonde fof ko tuma anduɗen ko enen jeyi nde juulirde ɗo goɗɗo rondo yo pagalle mum beere warayatama no ko kanko jeyi ɗo kanko darni ɗo enen fof no ñiɗen andi ko onno gerduɗen ha hewti ɗo sincunoɓe ñino ɗo goɗɗo rondo yo bagage ji mum beere ɗum ayatama no kanko ko suudu makko ni goɗɗo yoroya Cameroun to arayatama ko suudu makko ni aro wani ko ɗo woni andi sa watna lila sa watna ange woɗɗo a heɓoya joni probléme matuma jombuɗa ha gayna ɓaynen wiyen sunna e farilla adduɗa on ha hewtuɗa ɗo miñamma nene goto molti tawi ko on ɗon woni e ɗumannade woni e murtinde kadi yiira kadi mubasharatan haysi wona oya mubasharatan yiiraɓe ka danki tun haysi hara ko landako oɗo nene goto ma faydi haray ko abadan on gayni tentini sa yiɗi jiwo haray on gayni abadan ko fi honnu o jiwo ɗimmitima ko an tun jeynomo e o bange ɗo o ɗimmitima holli ɗimmitede wela salanede wela joni ɓiɗɗo on andi ɓiɗɗo on wana an jeyi Allah luɓo en nene ma e bemma a rew e maɓɓe wana kamɓe jeyma a rew e maɓɓe Allah wi sabu ngiyangi wiɗon teddinɓe moƴƴo e maɓɓe kono miijite onon ɗo fof a ne'i pay ko maako ɓe duuɓi tati duuɓi nayi duuɓi joyi a wi Mouhammad adanan ɗon ndiyam o wi mi sali kero non ala koyɗe
est ce que o fetani andi siko woɓɓe ko leggal hay siko téléphone ko ɗum ɓe luɓoroytamo taw par ce que aray hakkille ɗen wembi ko fi honnu o jaɓali reconnaisude tigi tigi on ko woni hakku haqqe on o jaɓali ɓe jonnutude hakkunde men e Allah ko ɗo probléme on woni Allah wi ɗe gite ɗe mi jonnuma komi jonnirma ɗe ko ya ndaaru komi wonuma e hollude ko wiiɗa non ko Allah hollata kon ɗum ala e moodu ɗi noppi komi tagiri ɗi ko fiya jentitolan komi haalata ko ɗe haqqille komi jonnirma ko ya gollu golle ande ɗe koyɗe ɗe mi jonnirma ko ya yaaru fi an kala komi jonnuma ko min jeyi mi luɓe ko ya waɗu e service an kala ya wawi noon profitude ko ɗum si ñande janngo tere ɗen fof ko gotum bannirde inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ɓe wi ɗon e aya on nafiro ngon taw ndarata ko tere ɗen kade fuɗɗe ha kade ati par ce que qur'ana ko noon haaliranta goɗɗo qur'ana ƴettantama sugundu e gite e ɗum ɗo wolanama ayotaka koyɗe ɗum ɗo fof kana anhu mas'ula so holanima beyi tati yoni hande kay ƴettude ɗe kadi agga ɗon si gite ɗen waɗali golle mum ɗen ko bonneteɗe si tawoyi ñande janngo juuɗe ɗen waɗano dewal ko waɗata kon ko bonneteɗe si tawoyi koyɗe ɗen waɗano golle mum ɗen ko bonneteɗe jon noon ko yowra fulmojeri mum ɓe simahum noon fa yuhasu binnawasi wal aqdam kala teral bonnungal ko ɗon on tigi nangitiroyte hakkunde men e Allah ko ɗum o woni e wolde fisir ko hunde bonde koko duwaɗa waɗande koɗo duwa hettude kon o hettata e kadi naafi o hettaali ko jonnita ɗum kadi goɗɗo goo Allah addana en haalaji e guluji 6 e temeɗɗi ɗe capantati e jeego ko ɗum ɗo woni ko ɗiɗi haalaji ɗo addi goɗɗo wura duuɓi 50 duuɓi 60 duuɓi 70 tawa ɗi haalaji guluji 6 e temeɗɗi ɗe 35 o gaynaali hande ka téléphone connexion ari ɗo faydi heɓuɗo lewru fof hara o tippini qur'ana laawol ka haala lewru si tawi ko a connectotewɗo hara e haalaji maɗi foti e qur'ana kono tawete ha hande qur'ana hay jusuwam mon a tippali kombo tagam ma ka haala kombo jonnumaɗe e haqqille o addanima ko haala a wiyan ɗum ɗo a haalata ɗum ɗo ko goɗɗum ngoo haalata ko ɗum ɗo wiyete ko fi affaire sirku on komo be yo andu Allah wi joni ko min taguma min non mi tagiralima fisina juula janga joni non wiya a juulata a jangata kono a wowlirali ka hunduko ma fay noon en wino deƴƴere ko jaabawol a wowlirali ka hunduko ma kono golle ɗen holli beyrawo miijitede beyrawo o anda farillaji julde o wawata noddinde o wawata darnude o wawata juulude o anda haqqeji ɓeygu makko o anda haqqeji nene makko ɓe makko o anda haqqeji ɓiɓɓe makko o anda haqqeji Allah e hoore makko moden oɗo hara ko nemo ko bayagal oɗo wondemo goɗɗo dogini oto duuɓi 10 ɓe landike mo honto frein on woni o wino kanko anda on to ɗum woni goɗɗo woni Libreville duuɓi 20 himo ɗo on fotti pari a landike mo konto wonoɗa ko Libreville konto e quartier ji ɗi no mi yejjiti mi anda ko quartier o mbomi wonno duuɓi 20 ɗa Libreville a anda ko quartier o mbo wonnoɗa no mi anda andi ɗum ɗon etonaymo be noon kono si goɗɗo landama ɗo joni wonde hay ɗaɓɓutugol ka jangete ɗon wowlete haronke woɓɓe a yaha gera haronka a wowla e page wowla aya wowla suura ɓeyyata tawete ɗum kadi maabinaɓe naafi yoɓe jangude ɗaɓo ko ɓe yiw ka jangete ɗon ko probléme joni si oɗo beyrawo oɗo konnum e golle ko ɓe landete enon fima kuntum ɗum malaikaɓe onon ko nununo e gollude kunna mustadafina fil ardi minen ari ko atelier on laamimen ko taxi ji ɗen laamimen ko rebbol laamimen ko boutique on kul laamimen minen ko minen on mustadafuna fil ardi minen ari komin colonisaɓe ɗum ɗo ko kata yo allahu subhanahu wa taala wallen way on andi sabu mi faami on andi golle fof golle ɓe wii si gookiji ɗin adike maka kurani sa hewti gonno gerata a heɓay ton nde ŋappa ka a suɓay ton ha wonde ŋappiraka ndu jogornoɗon jogoraka ndu ŋappirnoɗon sa ko non wayi
kono hollaali faydi haray avancement no woodi no waawi noon ɓurdude ɗi kulli darajati min maamilu Allah wi ɓurdal no woodi kono wata mo lumbaali jelu yooliiɗo goɗɗo qur'ana haa hannde tawete o ɗaɓɓitante haa so yiya wuyi si o ndaaraama oya mo arata on haray himo avance kono ɗum ɗo na avancement anndi ɓe wiya en o dawgol yoolagol no ɓuri konno ko takkagol no ɓuri dawgol no pulangal ardiri na ñallugol takkagol no ɓuri dawgol yoolagol yilte non pulangal kadi dawgol yoolagol no ɓuri takkagol hakikiɗe yooloyo andi sa yiltaari pulangal a sikka e haala kan ko ɗon kaatti non atawa sitta o yoolino bimbilo ɓay o yeeya hakiki tawi kadi ko yo yooloyo andi haray nafooral pulangal si haali ko ya yiltuga sa yiltaali ngal ɗum a sikka an a hatti ara hattaali ara ɗuma no binde ma ɗon joni noon ko fissir konɗen haalde ko fii ɗimmutugol en anndi enen marsata yo ɗiɗo kafu debbo en anndi ɗum marsata butiki man ko an jeyi mi ara tumminna en kafa e ɗum marsata Allah kadi o wii o planète mo yiɗen ɗo o leydi ndi yiɗen ɗo kanko moƴƴini ɗum ɗo ngo plafond mo waɗi ngal ɗaggal ngol waɗi o kammu kanko moƴƴini ɗum o wii ɗo koko faala ko marsata ɗo si a wi wona ɗum o accete ɗo kono son fottoyi ara e jogii probléme e surat arrahman o wi in istatatum an tanfusu min aqtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusuna illa bi sultani firoɓen fof ɓe wi sultanin ɗon wona dalil ko doole ko sa ndaari a tawi an Allah ko wumma yamirde ɗo ko janngugol nde deftere ɗo ma juulugol wagutuji ɗin joyi ma horugol an ɗum no sattanma hoolagol Allah wi non e wawi jesude kammu ngumma jasa leydi ha puɗi yaha nokku ko ka laala kono ɗo o wi konko ɗum ɗo faala yo waɗe ɗo si a waɗali non on fottoyay to inna rabbaka la bil mirsadi mo abbima on réglay ɗon joni sirku koko annabi ko saykhul lugman wino ko inna shirka la zulmun azim ɗimmutugol Allah ko toye jane Allah taga neɗɗo o machine mo o moƴƴini ɗo hay portoɓe no maapode ɗum ɗo ko honno Allah tagiri ɗiɗaɗi jogiiɗi ndiyan jogiiɗi lanɗan jogiiɗi sukkar jogiiɗi ƴiiƴan ɗum ɗo fof hino regila haa mo hino wowla ɗo na batiri waɗete ndaara hunnduko goɗɗo no ɓuuɓi tun no ɓuuɓi tun hino ɓuuɓi ndaara hakkille goɗɗo ɗum ɗo fof o moƴƴini o machine ɗo haa mo portoɓe fof no maapode e hoore mo kono ɗum ɗo moƴƴinira oɗo wiyama waɗanan hunde kaari wiyano min mi heɓata feere pay kum ma ko mbawi ko waɗa ko jaɓaali ko leggal luubiɗama bussi men no ɗo ɗum kadi hanno ko leggal no luuba ñande o ñande par ce que no woɗana aaron ki jaɓaani joni noon o wii Allah dey la yahfiru an yushraka bihi si tawi goɗɗo sirka ni Allah o maayi e sirku Allah wi mi yaafotako mo dey mi yaafotako mo dey joni noon miijite waɗe kadi ka balance a acci ɓeygu ma ka min heɗa ari a débrouillade fiyo arɗo goɗɗo murtinimo reedinimo few yaadi e makko few ñande go on fottoyi kamo on maak on fotti Libreville oyi joni musidɗo haray miɗo ari tigi tigi on fiye weldudu haray miɗo ari ɓe toroma sabi Allah a yafolan ko min murtinno ɓeygu ma ko min heɓinimo ma a yafoto ari komi ñannejo noon ko min ñamuno nene ma ko min ñamuno ɓeygu ma tawa haqqille maɗen no yanana ɗum ɗo ko sauvé o woni andi haray tanano woodi Allah wi kala mo mi fotto e ñande janngo tawi e golle makko ɗen o ɗimmitanno o du'oray ko wona Allah o wondiray ko wona Allah yani golle makko ɗen ko yingo waɗata haray mo mari probléme andi noon enen ko ɗum marnoɗen enen sama kala hakkunde an e adetengal affaire siko fenade to Allah ko rambarki mawɓe enen ko ɗi andunoɗen no ɓe wiya wallahi billahi talla wiyannoɓe no huɗora inde Allah nayi ɓe no bonna inde Allah anda noon huɗorgol inde Allah hara ko fenade no ɓuri moƴƴude huɗorgol goɗɗum ngo hara koye gonga woni par ce que ɗa e mari amandi ko waɗata jon noon ko ɗum ɗo wiyete wo ko sirkoye ɓuri koye fanɗude koye waɗowo zina no moƴƴi ɓuri oɗo 1000 fois warowo hoore no moƴƴi ɓuri oɗo 1000 fois ko
fenanta Allah ko rambarki karaw kan siko fenanta Allah walla no ala nyande rabba hakkunde ngari te ngala afede ɗiɗo wowlowo ɗiɗo sitta waɗowo zina on sitta warowo hoore rebelle men sitta ɓen ɗon sirko ɓurɗo e fannude no mawni ɓuri bakkatuji ɓurɗi mawnude ɗi joni noon enen ko ɗum yewiti de ɗum yewiti de joni noon ko sirku mo maayi e nder mum Allah kadi walla mo tawa na jani ɗi ngo maayide mum du'orgol goɗɗo ɓanta juuɗe mum ɗe nodda ɗo nulaaɗo ma nodda ɗo Jibril ma nodda ɗo sayhujo go ma yahugol ka goɗɗo surra wango ɗon ma yahugol ka goɗɗo surra toro ɗon Allah sirku to soko siko kanko toriɗa a yalti e diina few ko kaburuji jilu marɗen e nder annalla on tawete yimɓe yahay hajjugol ɗon liɓa mbuuɗi wango ala ko gerata toro hay sayhujo on na dewi go goɗɗum go hay sa yahi ka nulaɗo surra ɗon sa torike nulaɗo a yalti diina sa torike noon Allah ɗon sabu wiigol nokkurde no teddi haray a waɗi shirk haray sirku ma on no hakkidi kono siko kanko toriɗa a yalti diina du'orgol ko wona Allah sujjangol ko wona Allah hirsana ko wona Allah ɗiɗo piiji fof yaltina e diina enen noon ko tampinen kala ko ɓurno wonde danse tana on ka diina en ronkuɗen anndude ta ko sakkitoru ɗo feñanta on tigi ɓay mo wi'ino en karmokojo windowo kataba oɗo tawaka e julɓe ɓe ɗum sa woli ɗum ɓawɗo aray ko hirsede ha nde ɗin nokkeli no wodi sa woli ɗum ɓe hirsete ɓeɗo ɓe tawaka e julɓe ɓe kala windanowo goɗɗo haɓɓamo talkuru kala daranowo goɗɗo laawol sino moƴƴi ɗiɗo biyen ɗum karam ko yagal jogiiɗo lasrari ka julɓe o kontetake few naafi wonugol imam wona e wowlede joni ha hande hay ka jooɗen no woɓɓe hakkille mum hay sa woli de jaɓata ƴettude rabo yahoɓe makka hitande o hitande hunjiɓe hay qur'an goɗɗo wiya ɓen wona julɓe wona menen wi'i wonaɓe julɓe Allah e nulaɗo mum kon firmi kala jokkuɗo ɗen ɗon golle wiiɗo kañum hino andi ko wirni oɗo haray o yalti wonde diina ɗum Allah no confirmani en e ayaje ɗe waɗin aya ɓurɗo sattude on ko suratul bakara woni wala kadi alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq ɓe wi ayawal karam ko yagal fof ngal ɗo ɓuri sattude par ce que ɗo ko Allah wi'i ko kala sottuɗo lasrari ndin ha o waawi hara o gollitiral de o yaa o maroya Allah wi so maayide mum o ala place ka aljanna na gollitiroɓen de oɗo o jangi ha o gayni o wi ka siɓay mi faami joni mi mara walla kadi alimu laman istarahu sottuɗo ɗum ha laaɓi si o maayi mo jogii ɗum haray hande kadi kanko on geɓal ka aljanna o ala na gollitiroɓen de gollitiroɓen kañum haaletake fini kasi en faami jeyaka e diina jeyaka e diina yo goɗɗo maayo hirse andi noon ɗiɗo piiji fof si wolama ko foti ɗin ara tan no woodi ara oustaz no waɗi tan ɓe sifa no ŋaalawa pos ara ɗum na e hoore ara tan on ene fanɗi ɗum hoole par ce que ko piiji ɗi janduɗen e mum maandi ɗen e mum hooli ɗen ko dewal ngal no si goɗɗo maayi ɓen on tigi yo ko ceerno makko yo ko kala ko woni si o maayi si tawi ko jawdi makko ndin on tigi ƴetti hirsi ko haram si tawi noon ko an anndi hirsugol fiyo maayi ko bidiya kamen noon hay si woni tigi tigon haala woɓɓe okkete si woni a wi ala ɓe okkete ya hirsu wona tun a hirsi ɓeetoma tigi tigon oɗo ɓay ɓen makko maayi ko hay gertogal o hirsaade en mbawano jaasi ɗum utete wawa si woni a naatoyta alijanna andi joni si diine si tawhide on ala ma si saria on faamaka ko naɓata yiite kon foygitoto yeeso yimɓe ɓen haata ko ɗum ɓe wakkiɗoto waɗugol ta ko naɓata aljanna kon sa waɗi wona ko ɗum ande foti a tawa yo foti a tawaka ɓen on tigi maayi tawa himo tawa himo mari moyen o hirsaali ko ɓe considirta o ɗo ara o yalti diina joni ko ha yimirte faydi ko duuɓi haraɗa yimire et pourtant moƴƴa nulaaɗo maayi o jelu hirsano ɓe sahabaɓe fof maayi gon num hirsa e gertogal hirsaka yo noon ko num haɓɓitiɗa hirsugo ko hirsetake few ko ɓuri raɓɓuɗude ko ɓayna ɓaye jogi tumbere go
nde ma boduɗen e munga yo gaddan nde kadi tombere ko kadi ko moƴƴa fewi wallinen waalo ka waali iɗen e shirk o wi Allah muññanta ko mo shirku somay kono noon ɓay o wi ko yahfiru zunuba jamia kala ko waɗɗa sigo shirku si a tuubi aɗo a maayude si Allah no wawma jaɓande ko jaɓowo kadi ko woni tun noon jom gande ɓen fof no rentini en mo be yo reeno fi a tuubi naya hoolor ɗum awa gasi buse men ɗo wujjino fewdo jeunesse waɗino degaji mawɗi fi a tuubi wana ya hoolo gasi holla min haray gasi ko hawfan watama wonata par ce que no wawi ronkude Allah ron kama jaɓande few par ce que ko wa yahfiru lima duna zalik kono ko liman yasha ko mo yiɗi on sa tuubi ɓe wi ko ya ɓeydu moƴƴere kadi suko a wujjaynoɗo a anda hay ko on ɓe yoɓitata ɓe wi ko ya wakkilo hande kadi ɓeyda sadakaji ɗi a juuratano law joni a yoɓitata kono ɓay a tuubi ko ya ɓeydu naafiloji par ce que hande hange Allah yo jogodi probléme a anda si o jaɓi a waɗi an devoir ma on a acciti a nisi a décide a filitotako kono noon est ce que a hendike carte ma on o jaɓi ɓay noon o jaɓari no wirnanima ko ya wakkilo hande kadi dewal ngal ka Allah haɗuma ton o tawatama ton ka o yamirma ton o luttatama ton kono hoologo no min mi tuubi min mi yahi Makka woɓɓe ko Makka ton maayi ɓe naati yiite wiyanga yahi Makka woɓɓe no maayi Makka ta ko yiite ɓe naatata woɓɓe maayi Madina tawa Allah wi mi yaafotako ɓe fof an hollora wi mi yahi Makka oyi mi yahi Makka ino wawi no jogii nafoore kono kadi hollaali hay pus d'abord fannin ko Ali wino kon fannin nanal ngal tawtaali ñaamal ngal ka ali janna aray miɗo huli on ɗon noon naamo peesidirta ɗen o wi wa yahfiru ma duna zalika liman yasha Allah no yawtanon mo yiɗi ƴewa goɗo no wawi wadde zina oɗo waɗa zina ɓe yaha ka Allah wiya mi yaafike oɗo kono oɗo mi yaafaki mo tawi aqida maɓɓe wona gotum fewndo oɗo waɗata zina himo andi koko boni o woni e wadde fewndo oya waɗata zina kanko mo andi koko moƴƴi o woni e wadde ɗum haɗaka ɗum o dagi ɗum ɓeɗo ɗiɗo wona gotum oɗa ko kafirun billah o yalti diina oɗa noon yaltali diina ɓayi mo andi ko hunde haɗande o waɗi so tuubi tigi tigon tuubi e makko on so tuubi Allah no wawi mo jaɓande oɗa kadi aɗo mayde kono so tuubali ha o mayi kanko ko kafir billah o ñawete par ce que o hoolaki no haɗa joni noon ko ɗum waɗata ko liman yasha on mo yiɗi no wawa kadi hewta e oɗo mi yafanike mo kono oɗo mi yafanakimo wala shukran barakallahu fikum imam mi weltanike ɓe muraɗo doole andi minen hella ka no yimɓe ɗayniranoma golle wigol on yaafama ha joni minen ko feññinangol yimɓe ɓe tigi tigi on ko goɗɗo wiyata a yaafama haray yaafaga tuububuye on kadi no ɓe makiri ɗo ni ngal dambugal no udditi kono ko udditande nde an sa naati a yiyata yiɗa hooli mo tuubi Allah jaɓanaymo kono est ce que non hande kadi hihi o tuubi Allah jaɓanaymo Allah ɓayna Allah fenay kono condition ji ɗin timmi après tuubi en a watti kadi golle moƴƴe ko ɓe haali ɗo kon ha yahno soggirino ko wi'eten si on tigi tuubi ko ɗum mi wi ko ya ɓeydu naafiilo ɓeyda sadakaji ɗin ɓeyda golle moƴƴe fi honnum andita e jogodi Allah probléme ñande janngo ino wawi o yafanike ma no wawi o yafanakima ko jaɓowo noon kono est ce que condition ji ɗin timmi busse men ɗo ino woodi hande tuubino fi waɗugol zina kono hara hande ne encourage sukaɓe minen fewndo men wonno zen kono noon kon dottoji minen fewndo men wonno zen so ino komin gollayno hande courage hande yimɓe kono tuubino noon ko sifa ɗiɗo fof on tiko yo woɗɗito no ɓe haaliri noon haray dambugal ngal no wodditi ala fermowo ngal ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika lah wa ma yumsik kadi fala mursila lahu si Allah udditi ala uddowo si Allah uddi ala udditowo en wawata fermude ko yeedotoɗen goɗɗo noon fii o tuubi ɗum ɗon tun yonata yo hoolor ɗum ɗon o sikka kanko o gañike ko yo wakkilo o ɓeyda moƴƴere nden ko holli o tuubi ko par ce que o ɓeydi moƴƴere nden hari law o ari wotuma darni e raka kono joni nde no wiya Allah ko hewtay ɗo waɗa darɗe nayi si tawi wagu ton e ɗo holli haray tuubu en holli o ɓeydi moƴƴere kono hande o ɓeydu dogude haray moƴƴali minen nokkeli hewde Allah kamen ɓe ara no ɓe onon ɗo fof on yaafama sa faalama tuubude koye addu haɓɓere goro wiya haray sayi fo en haray mi humike e mon ɓeetoma on hande kadi lanni an a yaafama joni noon si tawi ɗin aqidaji no certain woɓɓe men ma nanino ɗum ko ma ɓe feññi nane wondema ha
tuubugol ngol dambugal ngal no udditi Allah no yaafo kono ko liman yasha ko on mo yiɗi tigi tigi on hino waawi kadi waasude ronkude wonde si condition ji ɗin timmaali yo allahu subhanahu wa taala timminan en condition ji tuubugol ɗin o waɗa en tuuɓe rutti jaɓanaaɓe kadi hoɗoyooɓe jannatul firdausil aala wa yaghfir ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi kala etiɗo haa ɗimmiti Allah sirkani Allah fagad iftara haray o fefindike o hojjitike o faggitike isman bakkatu aziman mawnuɗo ɗo ƴettoyoɓe o ɓe ƴettotoɗum en e oɗo aya par ce que ko aya kadi mo wela ɗumannade ɗo Allah wi kala sirkuɗo haray o sinti o faggitike o fawi dongi bakkatu molanangi e hoore makko yo Allah dandu en ko wiyete shirku e ko wiyete nafigiyagal e ko wiyete kufuru kon o waɗa en hoɗoyoɓe jannatul firdausil ala si moƴƴi ko min Allah subhanahu wa ta'ala si moƴƴali ko haaluɗon e cheytan on yaafata wassalamu aleykum wa rahmatullah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal